Môre, môre. Sê maar vir die een langs jy lyk nie te sleg vir 'n lang naweek nie. Of vir 'n vakansie nie. Sê maar jy lyk beter as jy glimlag. So, dis my groot voorreg om vanoggend met julle sommer net so 'n bietjie die woord te deel. Ek het 'n groot passie vir hierdie, so ons tema vir hierdie maand is honor. Seker maar in Afrikaans eerbied sal ek sê, nê, of om eer te gee vir iemand. Maar die tema is honor en ek wil graag so 'n bietjie van 'n ander, soos die Engels sê, twist op dit sit vanoggend. Ek glo dat die Here het so 'n groot plan vir hierdie gemeente. Ons hoef nie meer daaroor te wonder nie. Want daar's soveel profetiese woord wat oor hierdie gemeente uitgeroep is. Ons het 'n dik boek daarvan. Soveel is daar. Ons weet God het 'n plan. En ons weet God se hart is herlewing. En ons weet Matteus 6 vers 10, sy hart is laat sy koninkryk sal kom op die aarde soos wat dit in die hemel is. Stem julle saam? Sê net vir my ja, nee, eina, wat ook al. Dit is die woord oor hierdie gemeente. So alles wat ek vanoggend praat is vanaf daardie platform. En alles wat ek vanoggend praat is vanaf die platform dat die Heilige Gees in heerskappy moet wees en dat dit hy is wat ons moet lei in alles. So honor, eer, so gelukkig is dit ek kan maar bietjie mix dit vandag, nee Robin, ek kan mengels vandag. Ek kan mengels vandag. So goed, so kom ons lees saam, dat ek net gou kyk vir hierdie enetjie. Lukas 11 vers 24 tot 26 sê die volgende. Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus. En as hy dit nie vind nie, sê hy, ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het. En hy kom en vind dit uitgevee en versierd. Die ander vertaling sê skoon gemaak. Dan gaan hy en neem 7 ander geeste slegter as hy self en hulle kom in en woon daar en die laaste van daardie mense word erger as die eerste. So moenie bekommer nie, my fokus is nie vir oggend dat ons noodwendig gaan duiwels jaag nie. So, maar dis my belangrik om hierdie te sê, hierdie skrif is tog duidelik. As die huis skoon gemaak is, moet daar ietsie kom in die plek van dit wat daar was. As daar nie ietsie kom nie, en die huis bly leeg, dan gaan daar later 7 ander slegter geeste terugkom. Nee, so dis die beginsel van hierdie is, ietsie moet dit kom volmaak, in hierdie geval weet ons, dis eintlik die Heilige Gees, dis God wat moet kom volmaak, dis koninkryk beginsels, godly principles wat moet kom volmaak, want as dit nie kom volmaak nie, dan gaan daai geeste weer terugkom. So goed, so 'n huis verteenwoordig ons, hierdie huis, of dan nou 'n kerk of 'n bediening, kan verskillende goed verteenwoordig, 'n huis, nê. So as die huis nie met koninkryksbeginsels gevul is nie, kom die vyand terug 7 keer erger. Goed, hou dit in gedagte. Sit dit nou hierso vir 'n, soos my dogter sê, side note. Okay. So dis die side note, that's the side note for today. Okay, kom ons gaan aan. So through the ages, great people of God started out pursuing massive things for God. Wie kan vir my sê, as ek vanoggend vir julle vra, wie dink julle in Suid-Afrika, nie in die wêreld nie, in Suid-Afrika, wie het die grootste impak gemaak in die koninkryk van God in die laaste 150 jaar? Reinhard Bonke? Is hy Suid-Afrika? Nee, hy is nie. Hy sê, okay, maar hy het Afrika toe gekom. Ja, hy het Afrika toe gekom. Okay. So Ray Macaulay, ja, Ray Macaulay is one. Angus Bachen, dankie. Okay. Kan jy dink aan iemand in jou direkte omgewing wat 'n impak gemaak het?
Pieter Nel? Verseker, dankie, julle is slim. Dalk vele ander predikante, evangeliste, profete, wat nog nou saam met my en jou hier in hierdie tydperk is en 'n impak maak, waar hulle ook al beweeg. Die feit is, daar's manne en vroue van God, wat deur die eeue heen iets van God, die Engels sê so mooi, they accessed something of God that not everyone accessed before. That's why revival broke out in many of those cases, because they were seeking after God, and revival broke out as a result of that. But they made a massive impact in the kingdom of God. The thing with this is, God will only give you what you have the capacity to occupy. Henk het dit baie keer gesê, die Here gaan nie, as jy die kapasiteit het vir net voorgereg, gaan die Here vir jou net voorgereg gee. Maar as jy die kapasiteit het vir voorgereg en 'n hoofmaaltyd, dan gaan hy dit vir jou gee. Maar as jy dalk die kapasiteit het vir voorgereg, hoofgereg en nog 'n bietjie pudding, dan gaan hy dit ook vir jou gee. Dit hang af waarvoor het jy kapasiteit. God sal nie vir jou iets gee waarvoor jy nie die kapasiteit het om te kan dra nie. En hierdie manne en vroue deur die eeue het hulle gesoek na God. Ietsie van hom gesoek. They pursued God with everything in them to access more of God. God always wants to give you more. Always. Why? We haven't, even the greatest of the greatest haven't even touched yet on everything God has for us. So God doesn't have just a little bit of capacity. God is present always. Kan ek net gou sê, wat is daai ding wat ons getoets het met die persoonlikhede? Daar's ietsie in my wat, en ek weet nie hoekom nie, die Here het dit in my gesit, maar ek is altyd ingestel op 500 jaar terug en 500 jaar vorentoe. En het julle geweet, God is buite tyd en ruimte. Dit beteken dat God is teenwoordig nou, aan die begin van tyd, en aan die einde van tyd, en oral tussenin sonder om op een plek afwesig te wees. Dit is 'n bietjie moeilik vir ons, om dit te verstaan, want ons is vasgevang in hierdie riekelm van tyd, in April 25 nou, en dis half ons menslike denke wat ons daar sit, ons is vasgevang daar. Maar God is buite tyd en ruimte. Engels sê my net as dit 20 voor is, ek het nodig om te weet as dit so 20 voor is. En so God will not give you what you do not have the capacity to occupy. Nou ek weet nie van jou nie, die woord sê dis hy wat in ons werk om te wil. Ek was 'n baie klein dogtertjie. Toe het iets in my begin roep na meer van God. Die Engels sê so mooi, deep cries out to deep. So something was crying out, en ek weet baie van julle wat is dit, hoekom God sal hom laat vind. En ek wil vanoggend vir jou sê, baie mense loop, they walk with a void, but the void they have is something calling out to God. Because only God can fill that space. You can look in every way, in every place, in every person, only God can fill that space. So God gives us a hunger, en die Here hoor vir my vanoggend, as daar iets is waarvoor ek bid, is Here, maak ons meer honger. Maak ons nog meer honger vir U. Hunger, hunger. God will not give you for what you're not hungry for. Sorry, praat baie die mekaar. Okay, sjoe.
Daar was reeds groot herlewings in die geskiedenis wat begin was deur manne en vroue van God wat iets van God ontdek het, ons het dit nou net gesê en oopgemaak het. They burned for Jesus in ways that others before them simply haven't accessed yet. Are you burning for Jesus? They burned for Jesus in ways that others haven't before. So let's look at this quickly. Kom ons kyk gou-gou na 'n paar. Weet nie wie van julle weet, het ooit die boek God's Generals, I think there's 3 of them out, with the people over the last, let's say, 200 years or so, that really made an impact on the kingdom of God. So some of them were Alexander Dowie. They called him the healing apostle. Maria Woodworth Etter, the demonstrator of the Spirit is what they called her. Evan Roberts was the Welsh revivalist. Charles Parham, the father of Pentecost. William James Seymour, the catalyst of Pentecost. John G. Lake, a man of healing. Smith Wigglesworth, the apostle of faith. Amy Semple McPherson, a woman of destiny. Catherine Kuhlman, the woman who believed in miracles. William Branham, a prophet of notable signs and wonders. Jack Coe, the man of reckless faith. And A.A. Allen, the miracle man. That's only to name but a few. Most of these, though, lived during the 1930s, 40s, 50s, was the movement of a lot of these faith healers and people that brought revival. So there's a name there that's not there, Charles Finney. Ek kan nie begin praat oor al die verhale van hierdie mense nie, maar Charles Finney, mense het gesê, as die mense net begin neerval op die sypaadjie, dan het die mense gesê, oh, Finney must be in town. Letterlik, want wanneer hy in 'n dorp ingekom het, het mense net spontaan begin neerval en die Here aangeroep. Charles Finney was besig om te bid vir ure, hy het elke dag ure lank gebid, hy het gebid in die sneeu. En hy het, nadat hy vir ure gebid het, en die sneeu het rondom hom begin smelt, in 'n radius van 'n klomp meter, terwyl hy bid. Iemand kom na hom toe en sê, the Queen wants to see you. Die koningin wil hom sien. En Charles Finney staan op en hy sê, why would I want to see the Queen if I just spent 6 hours with the King? Smith Wigglesworth was 'n man wat ongelooflike wonderwerke verrig het in sy tyd. Ek dink hy het 26 mense uit die dood uit opgewek, that we know of. A man of faith, en hy het, sy bediening het eers begin op 57. 50. Het hy eers begin, voor dit was hy, before that he was a plumber, and actually he didn't want to have anything to do with God. His wife prayed him into the kingdom for years and years and years. So guess what? The fruit of everything that God did through him is on her too. Because she prayed for him in the days when he didn't want anything to do with God. So there's so many people that had an impact on the kingdom through the years. John G. Lake, kom ons bring dit gou Suid-Afrika toe, weer. Ek dink daar's sulke mooi verhale oor wat God gedoen het in ons land, waarvan ons nie eens bewus is, nie. So John G. Lake visited South Africa in 1908 as part of a missionary team with the aim to propagate the message of the baptism of the Holy Spirit as experienced at the Apostolic Faith Gospel Mission in 312 Azusa Street, Los Angeles, under the leadership of William Seymour, a son of African-American slaves. So, if you read the history, you're going to find a lot about the Azusa revival that broke out. And it broke out with William Seymour
there, and as far as I know, my husband can correct me because I didn't go and look up all of those facts now, but there were many cases where William Seymour would only literally crawl under the pew and lay there praying, and the people would come in from everywhere, get saved, get healed, get delivered instantly. There was no preaching. There was nobody really praying for someone. There was someone there on his knees praying to God. That's what Seymour did. And so John G. Lake was under him in that revival, and he came to South Africa, and he brought that revival in a sense to South Africa. And the outpouring of the Holy Spirit that happened. Angus Buchan, I put him there because I believe he's still alive, but in our time, he made a massive difference in our country for the Lord. Then Andrew Murray, in 1861, a revival erupted in Graafrenet. Van alle plekke, if you didn't know, Graafrenet. Okay, that was actually just a few weeks after there was a conference that was held in Worcester. So ek het hierdie gaan lees en ek kan vir julle sê, I'm so inspired by this again. So Andrew Murray se pa was a preacher back in those days, and it was in the days when Afrikaans just came into our country. So baie van die kerke het in daardie tyd ook, glo dit of julle wil of nie, nog steeds half, wat doen ons nou omtrent hierdie taalkwessie? Want toe Afrikaans, the Dutch language became, dit het al hoe meer en meer ingekom. Maar Andrew Murray se pa was a preacher. He prayed for 37 years. Every Friday. For revival to come to South Africa. Kom ons sê dit net gewees, 37 jaar. Elke Vrydag het hy gebid vir herlewing om te kom na Suid-Afrika. Toe word sy seun Andrew Murray gebore, en toe hy net 10 jaar oud was, het hulle in daardie dae hom gestuur na Skotland toe om te gaan opgelei word. Lang storie kort, hy kom terug en hy is net 20 jaar oud en in daardie dae moes jy ten minste 22 gewees het voordat jy 'n gemeente kon vat. So hulle stuur hom toe uit om sendingwerk te gaan doen onder die voortrekkers. En dit is toe presies wat hy doen. En ek gaan nou nie in al die geskiedenis as baie detail, maar wat toe gebeur het is, daar breek toe by hierdie konferensie in Worcester as gevolg van young junior Andrew Murray, they broke out a revival and the Holy Spirit was poured out because his desire was that the Holy Spirit will be poured out. And revival broke out in those days, first there and then in 1861 in Graafrenet, and that became a revival that kept on for quite some time. The question is this: what have we done with that? So, some of the things that great men accessed in the past, ietsie soos bekering. In die verlede daar was 'n beweging in Amerika, the Moravian Movement. Nou, dis weer 'n heel ander storie, maar daardie mense het met kettinggebed vir 100 jaar gebid, julle. 100 jaar non-stop prayer met kettinggebed. They prayed. So what happened is, to this day, we still pick the fruit of that 100 years prayer. Because a whole lot of these revivalists came from that movement. Hulle kom daar uit. Maar in daardie dae, julle mense het gebid. Wie van julle het familielede wat julle wil hê moet tot bekering kom? Steek gou op jou hand. Hier's almal van ons het seker dalk sulke mense. In daardie dae het mense gebid vir jare lank vir die siele van mense. So, that was one thing we picked up, en ons het dit bly dra deur die eeue. That's why today
We almost don't have to pray for years. We pray for a month and then our family member instantly gets saved. Hoekom? There's a heritage that came down and we took that and we ran with it. Ons het gehardloop daarmee deur die eeue en die kerk het gehardloop daarmee en besef ons moet bid vir die siele. Ons moet bid vir die oes en vir die arbeiders. But we didn't pick up everything that came through those revivals. En as die huis leeg is, then 7 other spirits come back. Kom ek gaan aan na die volgende slide, dan gaan hy dit vir julle sê. What you fail to take possession of will eventually become the possession of the enemy again. So die Here wil hê, wanneer daar 'n beweging is, dat ons dit sal optel en verder daarmee hardloop. Dat ons dit sal optel. Nou, dit is maklik om te praat oor bekering. Dit is dalk maklik selfs om te praat oor die vervulling in die Heilige Gees. Ek glo in hierdie tyd in hierdie kerk het ons nou nie meer vra daaroor nie. Pieter Nel het al so baie daaroor gepraat en dis 'n passie van hom, it's a passion for him. So we know this. Maar om dalk te praat oor ietsie soos goddelike genesing raak 'n bietjie moeiliker. Om te praat oor wonders en tekens raak 'n bietjie moeiliker. Want ons sukkel nog 'n bietjie daarmee. En tog was daar 'n Smith Wigglesworth wat 27 mense uit die dood uit opgewek het. Was hy wonderliker as ons? Nee. Het God hom meer lief gehad as vir ons? Nee. He just burned so much for Jesus that he wanted to access everything God has for us. And he ran with it. Die snaakse ding van al hierdie mense is, as jy hulle van nader leer ken en jy gaan lees 'n bietjie op oor hulle, dan kom jy agter hulle was doodgewone mense net soos ek en jy. Gits, okay. So Bill Johnson said, if we only maintain what previous generations fought for, we begin to lose that territory because the kingdom works through advancement. God is ever, the kingdom is advancing, sê die woord, altyd vooruit. God is always advancing and the kingdom is advancing through us. If you run into the descendants of great men and women of God, let them pray for you. Because they carry an inheritance, whether you know it or not. But the good news for you and me is there is a principle. Life flows through honor. Sê vir die een langs jou. Life flows through honor. Okay. Kinders, julle moet julle ouers eer. Eerbiedig. Wat die ander woord, die Engelse woord honor is my mooier as die Afrikaanse een. Maar eer, sodat julle 'n lang lewe kan geniet. That was one of the first promises. Children, obey your parents, honor your parents, says some of the translations, so that you may have a long life. So when you honor, life flows. So the word honor in the dictionary is respect, honor, dignity, to give credit, but the Hebrew meaning is it carries weight. So these men and women of God, we honor them because they carried a weight. Maybe a weight that we didn't have access to yet. Okay, goed. Honor releases life. Ek wil nie baie lankie by stil staan nie en ek sien klaar, ek gehoor my tyd is uit. Amper vir wat ek wil doen. Maar hierdie is my baie belangrike een. Ons beter mooi dink oor die gesprekke wanneer ons praat van vriende van God. There might be mighty men and women around you at this moment, but you don't discern them.
Jy kan hulle dalk nie raak sien nie. En ons gaan nou kyk hoekom. Some are friends of God and we don't even know it. Bill Johnson is 'n 5de generasie pastoor. Sy oupa sou vir sy pa vertel hoe hulle onder die manne en vroue van daai tyd gesit het, soos Smith Wigglesworth, Catherine Kuhlman, daai mense. En dan sy oupa altyd vir sy pa gesê, seun, nie almal het van Smith Wigglesworth gehou nie. As jy oor hom gaan oplees, hy was 'n moeilike kaland. Hy was nie noodwendig dalk so as ons hom so ontmoet, 'n maklike mens nie. Ons hou nou van Smith Wigglesworth, want hy's dood. So nou kan ons sê, Jesus, hy het 27 mense uit die dood uit opgewek, verlamdes het geloop, blindes het gesien, die medical signs and wonders het gebeur, maar ons het hom nie geken nie, in sy tyd nie. So nou praat ons van hom, van hierdie wonderlike mens wat hy was, and he was that. But we didn't know him personally. En dis net dieselfde soos Israel liked all the dead prophets too. It was the living ones they had a problem with. Gaan kyk maar, Israel het al hulle profete heeltyd wou vervolg. Maar die wat dood was, het hulle gehonour. It's different when we live together. It's different when we live together. And some of those who will be the most slandered in our day will be the most honored in heaven. It's different when we live together. Daar's iemand, julle sal hierdie ken, wat sê, daar's nie 'n junior Heilige Gees nie. Daar's nie 'n klein of 'n groot Heilige Gees nie. Die Heilige Gees woon in ons almal. And even if I only honor you because Christ is inside of you, then it's worth honoring you. Whether I like you or not, whether I think you're doing the right thing or not, it's irrelevant. You are as much an heir to Christ as I am. And we have to honor each other, if only for the reason that now we are a spiritual family. We're all heirs in Christ. This is why, almal weet wie Smith Wigglesworth of Catherine Kuhlman was, maar niemand weet wie hulle grootste vervolgers was van hulle tyd nie. In hulle tyd was hulle grootste vervolgers gelykstaande aan hulle. Ons weet nie wie hulle was nie. Want is dit nie interessant that God will only elevate that which is lasting in the kingdom at the end of the day? Matteus 6 vers 10, God wil ons altyd, hulle kom in omdat ek gesê het hulle moet inkom. Julle kan inkom, sit sommer op die trappies, dankie julle hoor. Dankie Jaco. Okay. God wil ons altyd buite die natuurlike reël neem, na die realiteite van sy koninkryk, uit die vleeslike na die bonatuurlike. Okay, so kom ons gaan gou deur hierdie. We have to be able to discern our time in history. Many in your time will go down as heroes of the faith in history. Excuse. But you won't know that because you know them after the flesh. Kan ek net vir julle sê, ons leef in die mees wonderlikste tye, waar hierdie generasie, die Gen Ys, die Gen Z's, these people are burning like flames of fire for Jesus. Dit is so, julle kan maar 'n applaus gee. I'm looking at the movement in Potchefstroom at the moment, fire and fragrance.
I mean, I had the privilege. We were at a wedding. We meet 4 or 6 of those people. I walk away from that and it feel like I'm soaked in the presence of God. Young people in their 20s. Just sitting with them, I sense the Holy Spirit. And I'm like, God, let's burn. Let's burn like these young ones burn for Jesus. They turned Potch around. Go ask the students. Our daughter was in Potchefstroom. And she used to tell us the stuff that goes on there. And I'm sure there's still some of that stuff. But fire and fragrance moved right into the center of all of those students. And they became a flame burning for Jesus right at this moment. I'm sitting with those young kids. And you know what hits me like a 10-pound hammer op my bors? Is these kids sit there and they're only honoring me and my husband. En so, Tannie, vertel ons meer. En Jessie, Tannie sê, wat het die Here daar gedoen? Tannie, and they're literally honoring us. En ek soos, hoorie, ek wil net by jou voete sit and I just want to drink from what you carry. Because you carry such a beautiful presence of the Lord. Uitverkoop. You know what, they're not even there anymore van, die profeet het vir my gesê, ek gaan daai land in besit neem en hierdie profeet het vir my gesê, and those things are good and it's nice to have, maar toe ek met haar praat oor haar destiny, hierdie een meisie, en sy sê vir my, Tannie, I don't care as long as it's Jesus. Consumed with Jesus. Daar's nie 'n klein of 'n groot Heilige Gees nie, and maybe around you, maybe in your house, mama, is the next Smith Wigglesworth. Maybe in your classroom, there's the next president of South Africa. Maybe on the sports field, you carry a person, you work with a person, al julle onderwysers, die Here moet my help, ek bid vir julle. You don't know who's sitting there. You don't know that a child of even 10 years or 15 years old can already carry the presence of God inside of them. That's why I can honor a 10-year-old. Because of what they carry. I can honor them. I can honor the burning ones. I can honor them. If you don't know how to honor the least, you can't access the inheritance. Some will be like those who came to work at the end of the day and they received the same wages as the others. Joh, dis 'n groot een daai. Wie het al daai, who read that parable? Van die wat vroeg begin werk het, die wat in die helfte van die dag en die wat 2 ure voor ophou tyd en toe kom die meester en hy beloon hulle almal dieselfde en die wat vroeër begin werk het is jaloers. En sê nee, hoe kan hulle dieselfde kry as wat ek gekry het? Ek werk al van vanoggend vroeg af. Why? Because the ones that only work 2 hours accessed even more than me in 2 hours. Some will be like those who come to work at the end of the day and they receive. Some obtain an anointing in months that took me 20 years to get it. And if I cannot recognize God on them, I cannot obtain inheritance. Nou gaan ek dalk jou boot skud. Ek ken 20-jariges en 25-jariges met tattoos oor hulle hele liggaam. But when they pray for the sick, they get healed instantly, just like that, just like that, just like that. Ons kan nie mekaar meer na die vlees ken nie. Weet nie wie vir Todd White ken nie. Ons kan mekaar nie meer na die vlees ken nie. Ons moet mekaar na die gees ken. If I cannot honor the anointing on even a young one's life, then how will I receive the inheritance?
As ek vooropgestelde idees het en dink, God kan net binne in hierdie boksie van my werk. So enige iemand wat 'n salwing dra, moet ten minste A, B, C, D, E, F, G hê. Then you'll miss it. You'll miss it because the next Smith Wigglesworth might be staring you in the face and you won't even recognize it. We honor because every one of us is part of his family. Daar is niks wat ek in elk geval vir myself kan vat nie. Ek kan nie roem eers in een wonderwerk nie. Dis Jesus wat dit gedoen het. Dis Jesus wat dit gedoen het. My kinders moet verder gaan, dieper gaan, meer kry as wat ek gekry het. Ek wil vanoggend vir jou vra, ken jy jou kind na die Gees? Jou eie kind. Het jy al ooit dalk vir God gevra wat hy sien as hy na jou kind kyk? Het jy al vir God gevra wat sy droom vir jou kind is? Of ken ons hulle maar net na die vlees? Dis die rede hoekom Jesus nie kon wonderwerke doen in Nasaret nie. Want die mense het gesê, ag, is maar net ou Jesus, jy weet, Josef en Maria se seun. They knew him by the flesh, but they couldn't recognize what he carries in that day. I'm looking for the dangerous ones, for the burning ones, and here they are. Maybe they're there too. Ek sien hulle hier in die gehoor. Ek sien hulle, ek sien die gesiggies. The dangerous one, the burning ones for God. And we need to be able to see them. Ek kyk na hierdie jonges. Is julle wat bietjie ouer is op partykeer jaloers. En jy dink, goeie genade, wat hierdie kinders doen, het my 15 jaar gevat om te leer. But I will run with him. I will run with him. I will honor them because of what they carry. And I can ask them to pray for me because I understand life flows through honor. Inheritance comes through honor. And kingdom currency is also honor. My eie oupas en oumas, Henksin ook. Ons het groot geword met Pinkster, Heilige Gees. En ons oumas het ons vertel, ons oupas, selfs sy pa nog, ons eie ouers nog, het ons vertel hoe dat hulle, in die dae wat hulle tieners was, letterlik gegooi was met vrot tomaties en eiers, omdat hulle geglo het in die Heilige Gees. Vandag, in 2025, kan ek staan en terugkyk en ek kan sê, kyk, my maale het ook, hulle was maar erg religious, goeie genade, die goed wat hulle gedoen het, die liedjies wat hulle gesing het, nee. They build on something in their day. They built a foundation that was laid so that I could now take the next step and the next step. We cannot receive inheritance unless we honor the previous generations, unless we honor what men and women did for the past 200-300 years, running up to now, en wat gaan kom. God has a corporate body. Let me explain corporate. Dis nie net in jou leeftyd nie. Corporate for God is outside of time. Why? Because one day in heaven, we're going to have coffee with Smith Wigglesworth. Of die profete. Elisa en Elia. God is not bound by time. He sees so much more. En my hart vanoggend is, ek wil vra dat hierdie jong mense opstaan. So, Jaco maak my altyd so opgewonde, en as ek hierdie klomp kyk,
Ek ken hulle nie. But because of what he carries and his heart for them, I know he's busy equipping them to flow in the Holy Spirit. That's what I see. Julle kan bietjie meer hierdie kant toe staan, Jaco, miskien hierdie kant toe. I can see that they are the burning ones. They carry a flame, they're hungry. They just want to give everything for God. En miskien dink jy vanoggend, ek gaan nou nie laat 'n ou nat agter die ore kindjie vir my bid nie. Then you're missing the inheritance because there is a presence of the Lord. Josh, kom staan ook net hier so by hulle. So we were ministering in Pongola, die ander dag is ons in Pongola, ek en Henk, en Joshua is saam met ons, en daar skielik so baie mense om my, en daar's jong mense, en ek sê vir Josh, seun kom bid jy vir hierdie twee. And as I was praying for this person, I hear my son pray for this young man, and tears start flowing from my face as I realized my son has accessed God for that young man. Het hulle dalk al die wysheid wat iemand van 50 het? Nee. Maar Bill Johnson sê 'n mooi ding. Hy sê the Holy Spirit is often disguised as godly wisdom. Why? Because when you have the Holy Spirit inside of you, God can give you supernatural wisdom in a moment. So I'm asking, can you honor these young people? Can you honor the kids in your class? Can you honor your boss? En hierdie geld eintlik vir alle areas julle. Al die mamas, can we honor the mothers that came before us? Selfs al dink ek, nee, jou parenting metodes is maar 'n bietjie af hoor. Why? She did her best with God that she could. Al die papas, hy het die beste gedoen wat hy kan doen saam met God. Honor brings the flow of life. If we can honor people simply because they carry Christ in them. Honor them because I can see they're burning for Jesus. Honor them for saying yes to Jesus. Ons het altyd die tienerkampe, julle ek geniet dit die meeste. Nou moet hulle ore toe druk. Hoekom? Jong mense gee nie om wat die mense sê nie. If you look at Heidi Baker in Mozambique, she calls the 6-year-old, the 8-year-old, the 9-year-old to pray for deaf and blind people. And they get healed. Why? Children don't ask, "Mamma, ek wonder nou, kan jy vir my bid? Is jy equipped om vir my te bid? Het jy 'n graad agter jou naam? Ek wonder nou, kan ek regtig vertrou dat jy vir my kan bid?" No, they just kinders bid net. That's why the word says you have to receive the kingdom like a child. Jy moet geloof soos 'n kind hê. So ek het hierdie jong mense gevra vanoggend. Jaco het, ek het voorberei, hulle het nie baie tyd gehad vir hierdie nie. We're going to get up now and we're going to go into worship. But they're going to come in between you and pray for whoever they feel they want to pray for. Is dit reg so? Is dit reg met julle? Okay, they're going to pray for you. And I want you to open up your heart and receive from them as if you receive from the Lord today.
so much more. There's so much more that God wants to give to us. Let's start honoring the ones that carry something so that we can inherit the fullness of what God wants to give for us. Is it okay? Kom ons staan op and I want you to just start focusing on the Lord. And as they're going to go in, let's just go into worship. Thank you, Jesus.